Ireu est un de ging deo a récupé à Vietnam. Croet est très serrant de quatrigen à piachan prese quatrigen, avant Jésus-Christ. Et vel juste des conzons an diwar an nem. Neuze evit a récupérer au poison des galetezen aris, 40 gram chifretes, 100 gram vermicelli soja, 10 gram tokutu sec du 10 orenet, daw oignon, un tam chinien, your pinsat olen, your garotezen ravet, dahui, ageu. Evit a récupérer au poison me sarmou kegin. Daou salade noir hag ur wok. Neuze evit kregri trorit a damau an daou oignon hag an tam chinien. Goût d'essai, 10 orenit à trochit en vermicelli. Hag tokutu sec. Lakit en ur salade noir an tokutu sec. Ar chifretes. An daou oignon hag an tam chinien. Ar garotezen ravet. Ur pinsat olen. Hag an daoui. Ameskit. Kemeret ur galetezen ris, a lakitanei e bar ur salade noir gandour. A goude, lakit anei, war un dorchons, a lakit un tamm eus o aouzat e kreiz ar galetezen. Plegit an daou gochte, ar ruilit anei. Lakit ane erlo gantanin a frinkit ane a chanchit kude.
Oh, bravo! Un tozer. Hag peus dija tañvet ar meuse? Ya, mais pas sarement. Neuze evit a rekipese, o poezon. Dek galletez en ris, kan an ter gram... On recommence. Gram. Lakit ame en erbel aro hag an... Gant an eoul a frintit an ere a chanchitu de eo. Oh, bravo! Et ben, vous parlez. Un tezare. Hag peus dija tañvet ar meuse? Ya, mais kidarement. Oh, bravo! Un tezar. Merde.